Počinili ste zločin. Ne znate da sakrijete telo. Došli ste na pravo mesto. Crna rupa. Mi iz preduzeća Crna rupa sahranjamo mrtva tela vaših neprijatelja, a pružamo im komfor, a vama pružamo usluge po neverovatno niskim cenama, jer volimo posao koji obavljamo. Sahranjamo telo ispod 5 metara armirnog betona, tako da vaši neprijatelji nemaju nikakve šanse da se povampire. Nudimo također sahranjivanje na Deliblatskoj peščari, kojom niti jedno mrtvo telo još nije kročilo. Nudimo i religijske obrade, ukoliko je to poželjno od vas. Imamo najsavremenije popove, a pružamo i online način sahranjivanja. Budite i vi prisutni kao zločinac, jer vašu savest ne lečimo. Zajedno sa nama ulazite u svet tame. Crna rupa, predajte se tami.